Ма мусафеда мепарту мерам гудакума. Мара ҷонум ширина, ёни ӯ мара ширина. Ма мусафеда алиш намекунам ҳеҷ какати. ҳозирам дар куҷое ки бишинам мега оилаи худат дори оила нест кама мега. Ту ай куҷо мега итари зараки уфтиворди иқадар зараки ҳамин чақчақи гапдон кордон. Ман хурсандам ки худо мара ҳамин хел боз зан дода. Як одами бесоҳибе ки ҳеҷ кас надошту ман ба ин рӯза ки расидам ман садо хурсандам. Падари ман колхозда раис будан. Илут кинода дават чидан, ҳамунҷа зиндагӣ мекардам. Отама наидам. Модар мора калон када як Кушкина ном дора, як кишлок ҳанамунҷа таваллуд чидагия. Мо ҳами шакида посёлка Илут кинода таваллуд чидем. ҳамунҷада калон чидем. Мактаб ҳамунҷа миёна синфи 11-ра тамом кардем. Баъд мо комсомольская путёвка кати Ленинобод рой кардам. Ленинобода ҳамун шолка минада кор кардам 3 сол. баъди тамом кардани мактаби миёна аз тарафи Ленинобод як комиссия омад аминҷа ва моро документамонро гирифта ба ҳамун Ленинобод бурданд. мо ҳам рафта дар Ленинобод касби технолог дод дохил шудам, хондам ҳамчун ошпаз. дар кинотеатри Ватан як бохӯрӣ буд, ҳамунҷа дар иштирок кардем. ҳамунҷада мо шиносидем. ҳай гуфт ки ман як модар дорам кампир, як додари майда дорам. мара агар бигирӣ ман мебарам. мо як мо ду моҳ гаштем. баъд хай очама сурок кардам. баъд ман инҷа хат рой кардам, сураташа рой кардам. баъд гуфтам ки оча ҳамун бача маъқула ё не? гуфта бачаам худта маъқул боша гуфт бигӣ. агар ҷои кор мара ҷавоб битан ман мегирам. нависунда дод зобунхат ки ман духтара мегирам ба юзати модараш. баъд ман гирифтам. бе юзати очам нагирифтам. ман туй кадан ҳамунҷа Ленинобода ошнош кати ҳама ба мо чизиш қонун кати гирифтем. ису омадем, душанбе омадем. душанбе зафар омадем. баъд аиҷа кампирочам гуфт ки дода буд ма пӯшок парки ҳамира мебарӣ мепӯшонӣ шав баъд мегирӣ меёрӣ шав. мо ҳам пӯшок пара баъд пӯшондем аэропорту гирифтем овардем шав. либоси тоҷика қабул кардам. айтанам дига нагирифтам, алиш накардам. ҳамин ягон одам як ки медид медавид айдаи дарбача маҳкам мекард медавид бо баҷо мешид бо мебармад нумоли ҳамин калон дар сараш кадаги хайм касе ки медид мегуфт ки тоҷике хе расму оини мардуми моро қабул карданд. расму оин чизе ки ҳамин тоҷико мекарданд ин касо ҳам мекарданд. кангирда омадем, свет набуд, раҳ набуд. баъд зиндагиро кор кардем, зиндагиро бурдем ҳардумон. ман ки бисёри вақт ба забони русӣ гап мезанам хасиш ӯ баъд бисёри вақто ман мегуфтам ки нига ман қайти гап намезанам русӣ тоҷикӣ гап мезанем аку инҷа ки омадаам тоҷикӣ гап мезанем. тоҷикиро намедонистам, гап задан наметонистам, мегирехтам, намефаҳмидам чӣ меган. баъд оста оста ай ҳамсоё ёд гирифтам гап занира тоҷикӣ. бисёр вазмин буд ҳамун ёд гирифтан. мегуфт ки хай яке ки кати шумо бирам баъд одамое ки номухтан омахтаем ака ин ягон даврада мерем яке худоҷон мега тоба кадиме кати ман наёмад ё кем хеле мега ӯ механдан мо ҳайрон мемонем да мегӯем чӣ ба хандисти охи апай зине хеле гап мезанам мегӯм хай яке ҳами замонаш мерава ҳами кати пута гап мезад дига ҳамаи гапи тоҷикӣ дорад гуштагӣ механдидан ай ман чӣ хел гап мезанӣ. бисёри ҳамсоё меомаданд ҳами хона медаромаданд хатиш ба забони худаш гап мезанад мо ба забони тоҷикӣ ҳамин ососа ҳамин ба якдигар мунус гирифтану ҳамин гапошон ёд гирифтан гирифт худаш. хизматҳои бузурги амин апай зина дар чие
این کسا اومدن اول زبان تاجیکی را اسخ کردن. فرزنداشون حتی فرزنداشون در این مکتبا به زبان تاجیکی میخوندن. همه کارم تاجیکی رو یاد گرفتگیه. خیلی نان میپذیره نه اوقات کنی را. یعنی خیلی اگونجا اگر مهمانی به خانه همسایه بریم هم تخشور رنگی ما دسترخوان میکنه رنگی همی ما نمیگه میره دیگه میلت ایده رنگی همی خموشیده رفتگیه. اول آشپلو دوست می‌داشتم. بعد خودم یاد گرفتم. بعد خودم مانتو میکردم، پلمن میکردم. اول خمیر پختیم، خمیر کردم خودم. همه نونم خالتید. خودش زیخ شده حقیقتا که همین نون در دندون ما چسبوندم رو بوری اولو نشیده همین دندون رو ریختن. میگه ما گفتم این شگاب نیاخه وسط یاد بگیری. همین یک کیمونو یک بار نمیشه تو. همین وسط همه کار میشود. دگدان روسکنی را یاد گرفتم. خمیر باندی را همه آدمای خلق همین مسافیدا خونه ما نون خریم می آمدن. دویم این نونی شروع میپزی گفته فاتیر خمیر میکردم، کلچه میکردم، تحمل میکردم. همه اکاتای تاجیکی را بعد ای همسایه یاد گرفتم. اینترنت کار میکردم این را همچون مثال یاردمچی خاتیم گرفته بودم همجا یاردم میکرد بزرگ خروگ میفروخت خاتیم مثال کامپوت کافی کاکائو کیمچی اوقاتای یوروپیسکی تئوری میکرد این موقعی همی برای بچه‌ها اوقاتایی که مثال ملت‌های دیگه تئوری میکنن مثال در یک هفته یک بار یا خود باید میومد مدیر معارف میومد میگفت که بچه‌ام هفته ده یک بار بغیر ما خود دو بار نغیلا در اینترنت حرکت میکردیم که اوقاتای بصفت بیاد اوقاتایی میپختیم که همه حال بچه‌هایی که خوردن و رفتن حاضر میبینن میگن رحمت اکا میگه ما ایدست شما نان خوردیم نمک خوردیم ما اوار حالی نمیشنوشم که او مرا میشنوشم بعد تو حاضرم بینن اپای زینه چخیره میگن میپرسن حتی ما را در گازت هول نایسوندن که همه خیلی خوراکای با لذت میپزن و تربیه گردون مثال ایو روزیان کتی مسافیدم کار کردم بعد یا اینترنت بعد بالنیسه دا سستر غزایکا همونجا کار کردم یک 15 سال کار کردم سستر غزایکا همه توزگی کنگرتی بالنیسه را با دست گرفتم. اپای زینه بسیار زنی باسوادی همین حق خودش صاحب میشدگی آدم بود. در همین بیمارخانه کار میکرد. حتی دکترها مثل همشیره‌های شوکت این کسا مصلحت میپرسیدن. وقتی بسیار 10 15 20 سال کار کردنش ده علاقه یک زنی مشهوری همین منطقه کنگرد و شما میرفت اپای زینه. مامادایگی میکرد زنکو تولد میکردن با زبانی هم تاجیکی خودش گم میزد. خیلی اول دو خود نمیفهمید. بعد استا خیلی همین فعل رفتاری ما را یاد گرفت. همه طرفه در بنیسه کار کرد همین خیلی با آب رو بود آدمی خوب بود. این خیلی همه احترامش میکردن که خیلی آدمی خودش همین زبان شیرین داشت همه را به خودش جلب میکرد همین در دورها و در همه جا همه این همین زینه اپا گفته خیلی احترامش میکردن. بعد سستر غزای که کار کردم و محتاج شدم یاد گرفتم بعد همون سستر را گذاشتم دکتری گذاشتم بعد بسیار مرا حرمت میکردن همه دکترها همه دوگانو همه کانگرتیو همه کسالیو بسیار مرا حرمت میکردن تو خوزر حرمت میکنن. این سال 69 همین این جانب همین ملتش هم غیر باشد اومدگی همینجا خدمت کرد دیگه ما هفته گفتگی رو ندیدیم. از اون بریم خیش تورش رو میبینیم ما یک قریب یک ماه در اونجا استراحت میکنیم مثال رفت آمد داریم به حق شروع قبول میکنن میروان وقتی که ما میریم حالی ای جنوات و گرانپور گل قطعی ما را پیشواز میگیرن در دستاشون گل میگیرن و ما را پیشواز میگیرن که ای تاجیکستان ما در خونه دا آدم میاد
моро пешвоз мегиранд. пешвоз гирифтанд, хушрӯ нигоҳ карданд моро, меҳмондор карда очам. Як моҳ, ду моҳ меистодем. Баъд ҳаминҷа бо баргашт меомадем. Очаш модари мусафедам пир буд, айрӯи ҳамон моҳ наистодем бисёр. خیلی کامپیرم بیچاره کسل بود نگاهش میکرد خشرو نگاه بینی سازش میکرد کامپیر مزهش نبود فقط کسل میشید نگاه بینی خشوش میکرد احترامش میکرد مادر مسافدم پیر بود هردمون نگاه کردیم کامپیره بعد کامپیر چخلیشید کسل شد 96 طرف بعد با کسل خودش مرد دودار یک حبه زن دادم میودم جداش کردم رشقه پیاده او صاحب خانه بود صاحب فرزند شد امو زنیور ای دولشیون گرفته بودیم امی زنیور میدوخت انا ما ای زنیور ما یاد گرفته بودم امو چکن دو زیره درس دو زیره هم مرا ایو یاد گرفتیم فرزندای خوب تربیت کردن خصلت‌های خوب انسانی در فرزندهای ما می‌بینیم دو تا دختر دو تا بچه کلون کردیم خیلی شکرانه خدا یک تاشون رسید خون تمام کرد اینا کار کشید به نفع دولت این دویمش اینا مثال آرمی تمام کرد اومد سالای 80 ما در همین مکتب پیش خونه یا مکتب 16 میگفتن دیرکتر مکتب شده کار میکردم این کسا قریب هر روز به همین مکتب میرفت هر روز میرفت مثال همین کمبودیای ما را کمبودیای معلم ما را میگفتن فرض کنیم احوال خواندن فرزنداش در همین مکتب خبر میگرفتن خاتم مسافدم 3 سال نبوده استودیم اینا 53 سال همیجا 56 سال او چیکار میکنه معدمشم چودا او میروه آدمش عدیر دم آدمش ایجا دم آدمش چیکار میکنه یاردم میکردم جدا نشیدیم ما خیلی وزمین بود به خونه به در بودم ایجا دم خونه نداشتیم ابشیشیج رفتیم جای خوراوی نداشتیم ایجا ده همه باران میبرید خونه دا میچکید توقات کردم همه کارش توقات کردم ناز میدیدم توقات کردم همین کوه دا بسیار جا گشتگی خطیم خیلی خوب جای نور نموند خالچه نمونده همین جا را میبردم تماشا میزدم کوه را میبردم تا بنده اسکندر کماندیر هم جا را تماشا میزدم میگشتیم میگو این تاجیکستان شما یک قطعا جای خوبه این قدر آب و این چشمه ها را ببین طبیعتش بسیار زیبایی میگفت اولم مادم میگفت طبیعت تاجیکستان بسیار مخمول تاجیکستان رنگ وطنی خودم شد. تاجیکستان بسیار همی جای خوبه. آدمای خوبه. تاجیکا همش مهمون گذاره. بسیار ناز دیدیم ده. برای می نرفتیم. رفتیم چیز خزان. خونه سامان. اونجا دا بخوای یک بار نه دو بار نه چند بار رفتیم اونجا. میگم بیام اینجا زندگی کنیم. همه شهرش بودن بیستیم نه میگم ما در تاجیکستان معقولای مرا گودکو در اونجا چی میکرد باید من ناز میدیدم تاجیکستان گناه من ناز میدیدم همسایه را همشه رنگ خوهر خودم ناز میدیدم اپای خوهر رو رسیدیم این خیلی نمیگه که خیلی دیگه ملتم خمه در بین آدم چی نمیکنه خیلی میگه من هم رنگی شما ما نمیگیم که دیگه ملت هم میگیم من ملت خمونه که هم احترامش میکنیم خیلی چی کارش و فایدهش میکنیم یگون وقت خیلی میشول نمیگفت که ما ای طرف اومدم و خیلی نمی وضعیت ها گنده شد رفیقای روس برادرای روس برآمده رفتن نه که این مهر و محبتی که در همین جا داشت به همین اویله داشت همین فکر رو نکرد نداشت همین چیزا را بیا گفتستن من میگم که اینجا فرزندم اینجا نبیرم همش بگست و همش همو
бойгари ма ҳамиҷада чо бурам дига тоҷикистон ватанма ман мусафеда мепарту мерам гудакума мара ҷонам ширина ёни ӯ мара ширина ман мусафеда алиш намекунам ҳеҷ какати ҳозирам дар куҷое ки бишинам мега оилаи хизр дори оила нест камай мега ту ай куҷо мега итари зараки ӯтивори ин қадар зараки ҳамин чахчахи гапдон кордон ман хурсандам ки худо мара ҳамин хел бо зан дода як одами бесоҳибе ки ҳеҷ кас надошт ман ба ин рӯза ки расидам ман садо хурсандам ба ин оила умри дарози ба баракат ба аҳли оилаашон хусусан ба апай зинатбӣ ки ягон бор мо аз даҳани вай нашидем ки ватан чи аст кангуру ватан ҳисоб бид ҳамаи гирди гӯшаи ҳамсоё медонанд ки апай зина ки аст чӣ қадар хизматҳои хуб кардааст умри дарози ба баракат ато кунанд баҳраи фарзандонро бинанд дар синни пиронсолӣ баракати зиндагиро бинанд ҳамин тоҷикоро ҳамчун миллати худаш ҳисоб мекунанд ҳамин хел тарбия ёфта ҳамиҷада ҳамин мисол ҳамин мардуми ҳамин минтақа ира ба камол расонданд ин бо барои тарбияи ҳамин фарзандони ҳамин минтақа ҳиссаи сазовори худша гузоштаем мо умри дароз орзу мекунем ба апай зина бо солҳои дароз саҳат саломат ҳамин оилада саробонӣ фарзандону набераҳо шакна зиндагӣ кунанд орзу ҳавас дорем ки ҳамин доимо ҳамин зинда бошанд оила мисол соқ саломат бошад умри мо дарозтар бинам мо то охири умрона якҷоя бошем фарзандо худо умршона дароз кунад парвардигор ва нигаҳбони ҳамин хонадону ҳамин миллату ҳамин давлат бошанд орзу дорам ки ман ҳамин набирора обод кунам ҳаму худо эмомалӣ раҳмона парвардигор 100 сола куна 1000 сола куна моро тинҷи зиндагӣ тинҷ кард пури праймон хурда зиндагиро бурдестем